bavandimwe batuye muri Amerika, abatuye muri Canada, abatuye i Burayi, abatuye muri Afrika. Alarme Ministries igiye gufungura imiryango yayo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho tuzobana n'abanyamuryango ba Alarme bavuye imihanda yose, abo mu Rwanda, abo muri Australia, abo muri mu Burayi, abo muri Canada. Twese tuzahurira mu mujyi wa Louisville ku itariki 5 n'esheshatu z'ukwezi kwa 10 mu mujyi wa Louisville ku rusengero rwitwa Southeast Christian Church. Tuzabure, jewe nzaba mpari.